Gini siapa? Teh Dewi. Teh Laras, Teh Dewi, Teh Dina. Aris Kamus. Mbak Ita Parfum. Dikit merorot Semloper sepisan pernah kula kenalan ketemu lagi waktu mlaku dewekan wong lanang ganteng ora kejadian hati kerasa langsung jatuh cinta pantes pisan yen dadi rebutan. Teh Dina. Nembe kenalan ning waktu bengi langsung ngucap kepai janji. Janji ketemu ning toang kambi Teh Laras. Hati kerasa Teh Dewi langsung jatuh cinta waktu pertama. Bising suara musik rungune asik suram-suram lampu nampani siang anaknya aku lagi syuting joget pasang-pasangan bari pelukan wong loro bareng ninggalaken kenangan wong ganteng aja semanggu mulane cinta jaluk diterima ditoang tambi kang dadi saksi mulane gelem urip aturi nembe kenalan ning waktu bengi langsung ngucap lupai janji janji ketemu ning toang tambi pada saya beli la pada sanggup pandangan mata sing dirong Pak Bos iki ora sanggup beli anak buahe Walker iya adu biang Ibu, warna biru mana sih Bu? Kayak mau Kang? Biruan kayak mau Kang? Bising suara musik rungune asik suram-suram lampu nampani siang joget pasang-pasangan bari pelukan wong loro bareng ninggalaken kenangan wong ganteng aja semanggu bulane cinta jaluk diterima ditoang tambi kang dadi saksi bulane gelem urip aturi nembe kenalan ning waktu bengi langsung ngucap lupai janji janji ketemu ning toang tambi hati kerasa langsung jatuh cinta waktu pertama
urip baturi. Nembe kenalan ning waktu bengi langsung ngucap ngepai janji. Janji ketemu ning Pawang Tambi hati kresa. Warnane dari ini sing biru menghijau. Waduh. Pandangan mata. Makasih ya Bu ya. Atur nuhun, terima kasih banyak Mama Riri ya. Bareng keluarga. Atur nuhun kata Mimah Pak Kaulana. 2 tembang sudah kita coba nikmati bersama malam hari ini.